Balkanka sve zna. Samo jedan češanj belog luka dnevno prema preciznim savremenim istraživanjima dnevno snižava nivo holesterola za čak 20%, snižava krvni pritisak i sprečava formiranje krvnih ugrušaka. O belom luku nikad nije dosta niti na odmet govoriti jer njegove blagodeti su brojne, a lekovita svojstva je neverovatna. Ovo povrće se dokazalo kao izuzetno korisno za srce jer smanjuje krvni pritisak i holesterol i sprečava mnoge bolesti. U svakoj priči o 100-godišnjaku naći će se beli luk. Na svim meridijanima i u svim vremenima pripisujemo se čudotvorna moć. Kao i stari Rimljani i savremeni vračevi daju ga petlovima kad kreću u bitku, a Egipćani su ga davali robovima, graditeljima piramida. Ogrlica od belog luka deci oko vrata veruje se pomaže kod crevnih glista. Muškarci radi očuvanja muževnosti belim lukom trljaju kičmu. Deci se za užinu daje kriška hleba premazana maslinovim uljem, belim lukom i solju, a uz to i šaka suvog grožđa. Njegova antibakterijska i dioretska svojstva poznate su od drevnih vremena. Sadrži mnoge vitamine, između ostalog B, C i E i minerale uključujući dragoceni i retki selen. Balkanka sve zna.